Jedinstveni muzički genije Wolfgang Amadeus Mozart je savladao vreme i postao besmrtan vekovima. Njegova muzika budi emociju u ljudima, a evo i 5 zanimljivih činjenica o kompozitoru iz Salzburga. Počeo da svira klavir sa 3 godine, prvi koncert je imao sa 6, prvu simfoniju je napisao sa 8, a prvu kompletnu operu napisao je sa 14. Sa 17 je već bio pozvan da nastupa na kraljevskom dvoru u Beču. I otac i sestra su mu se bavili muziku. Navodno, mogao je da čita i piše note pre nego slova. Kada je bio u Vatikanu, zapisao je note kompozicije Gregorija Allegrija po imenu Miserere, nakon što je čuo samo jedno izvođenje. Note su bile držane u tajnosti, imali su ih samo izvođači u Vatikanu, sve do Mozarta. Što se tiče njegovih opera, oni koji su se družili sa njim kunu se da ih je pisao u zanosu, sve iz cuga, kao da je imao neki viši izvor znanja i inspiracije. Bio je veliki hedonista. Iako je postao slavan i bogat za vreme života, Mozart je voleo da troši svoj novac na sve vrste hedonizma, pa je često bio u finansijskim problemima. Zato je dobar deo dela pisao po narudžbini. Pažljivo je čuvao svoja dela hronološki poređeno. Poslednje, nezavršeni rekvijem, bilo je broj 626. Poslednje note rekvijemu dao je Mozartov učenik Franz Sismayer. Nikada nije potvrđeno od čega je umro. Mozart je otišao prerano sa samo 35 godina, 1791. godine. Kao zvaničan uzrok njegove smrti vode se problemi sa bubrezima, ali neki tvrde da ga je iz zavisnosti otrovao rival, kompozitor Salieri. Takođe, ne zna se ni tačno gde je sahranjen, ali njegova čarobna muzika će uvek ostati. Krajem 18. i početkom 19. veka Napoleon Bonaparte je harao svetu. I dalje se smatra jednim od najboljih voskovođa ikada, a evo i 5 činjenica koje možda niste znali o omalenom Francuzu. Bio je ismevan zbog akcenta. Napoleon je rođen na Korzici, pa je govorio čudnim akcentom, zbog kojeg je često ismevan. Na ovom ostrvu i dalje se govori mešavinom italijanskog i francuskog jezika koji se zove Korso. Niste mogli da nazovete svinju njegovim imenom. Napoleon je imao mnogo progresivnih zakona i bio je gotovo nepobediv na bojištu, ali imao i neke veoma čudne zakone i osobine. Naprimer, niste mogli da nazovete svinju njegovim imenom. Taj zakon i danas važi u Francuskoj. Bio je prva žrtva engleskih tabloida. Mislite da su samo moderne zvezde žrtve paparaci tabloida? Nisu. Engleski tabloidi su na nepoznat način uspeli da dođu do pisma koje je Napoleon poslao bratu Jozefu, a u kojem se žali da mu je njegova supruga Josefina neverna. Naravno, tabloidi su to maksimalno iskoristili. Pripisuje mu se izreka slika vredi više od 1000 reči. Navodno, Napoleon je prvi rekao ovo, ali mnogi se ne slažu. Ako se njegova izreka prevede direktno sa francuskog, ovo znači dobra skica je bolja od dugog govora. Neki prepisuju ovu izreku Kinezima, ali i dalje većina veruje da je to još jedna od Napoleonovih zaostavština. Napisao je roman. Pored svega što je uradio, Napoleon je stigao da napiše i roman. Navodno, radi se o neuzvraćenoj ljubavi koju je gajio prema švedskoj princezi Desire Clary, koja je imala tada 20 godina, odnosno i on je imao toliko godina, ali to nije nikada objavljeno. Objavljen je skup njegovih spisa Klison i Evgenija 2008. godine. Znam da ništa ne znam je citat po kojem će večno biti upamćen. Bio je veliki filozof, možda i najveći iz svih vremena. Ali Sokrat nije bio samo to. Ovo je 5 zanimljivih činjenica o geniju koji je živeo u 5. veku pre nove ere. Otac mu je bio mason, bio je majstor finih radova na kamenu, a majka mu je bila babica. Kao takav imao je pravo samo na osnovnu edukaciju, tako da je kao filozof bio samouk. Neki kažu da je kasnije držao predavanja za novac, neki kažu da nije i da je umro kao ubogi siromah. Gotovo sve što znamo o njemu, znamo od njegovog glavnog učenika, Platona. I baš zato što je to pisao čovek kojeg je podučavao i koji je bio veoma vezan za Sokrata, pitanje je koliko su svi ti podaci istiniti. Bio je i vojnik. Sokrat nije bio samo filozof. Za vreme njegovog života Atina je bila u krvavim peloponeskim ratovima protiv Sparte i kao i svi drugi fizički sposobni muškarci, Sokrat je morao u rat. Platon je rekao da je bio neustrašiv na bojnom polju kao i u intelektualnim delima. Nije baš obožavao žene. Iako je bio oženjen i imao decu sa Ksanetepom, ostalo su 2 citata po kojima se vidi da nije bio baš ljubitelj lepšeg pola. Jedan je oženi se u svakom slučaju jer ćeš ili postati srećan ili ćeš postati filozof. Drugi je čim date ženi jednakost ona oseti moć. Njegove metode ispitivanja bile su veoma jednostavne. Isključivanjem nemogućeg dolazio je do zaključka. Ključ njegove filozofije je bilo poznavanje
samog sebe i unutrašnja, a ne spoljašnja lepota. To se baš nije slagalo sa mišljenjem Stari Grka i ratom uzdrmane Atine, pa je završio na sudu i sa smrtnom kaznom. Odbio je šanse da pobegne i da njegovi prijatelji podmite čuvare u zatvoru. Popio je svoju čašu otrova. Mnogi ga smatraju jednim od najpametnijih ljudi svog vremena. Njegova teorija relativnosti je osnova moderne fizike. Evo i 5 zanimljivih činjenica o ludom naučniku Albertu Einsteinu. Roditelji su bili veoma zabrinuti za njega. Albert nije progovorio do 4 godine, a glava mu je bila mnogo veća nego obično, pa su njegovi roditelji bili zabrinuti da je mentalno retardiran i da neće dugo živeti. Možda je već tada razmišljao o E=mc na kvadrat. On i Mileva imali su ugovor o zajedničkom životu. Einstein je imao vanbračno dete sa prvom ženom Milevom. Onda su se venčali, ali njihovi odnosi nikada nisu baš bili najbolji, pa je pragmatičan kakav je bio, Einstein rešio da potpiše ugovor. Uslovi su bili da mu veš uvek bude čist, da dobija 3 obroka dnevno u sobi, da mu se radni sto ne dira i da Mileva ućuti ako on to bude zahtevao. Nobelovu nagradu nije dobio za teoriju relativnosti. Iako je to svakako najpoznatije dostignuće Einsteina, nije zbog nje dobio Nobelovu nagradu 1921. To priznanje je dobio zbog opšteg doprinosa fizici i radu na zakonu fotoelektričnog efekta. Imao je užasno pamćenje. Verovatno vam je ovo malo čudno, ali Einstein je imao izuzetno loše pamćenje. Veoma slabo je pamtio datume i nikako nije mogao da zapamti sopstveni broj telefona. Takođe je bio veoma rasejan, a on je sa svojom nesređenom frizurom istvorio imidž ludog naučnika. Njegovo telo je kremirano, osim mozga. Patolog Thomas Harvey sačuvao je Einsteinov mozak radi proučavanja. Otkrivene su mnoge jedinstvenosti, bio je veći od običnog ljudskog mozga. Einstein je više kapaciteta mozga koristio od ostalih ljudi i tkivo njegovog mozga je bilo gušće nego obično. Leonardo da Vinci je jedan od najsvestranijih genija svih vremena. Sve što bi pipnuo pretvarao bi u zlato. On je jedan od simbola renesanse, a evo i 5 zanimljivih činjenica o Leonardu. Njegovi roditelji nisu bili u braku. U srednjovekovnoj Italiji bio je veliki greh imati dete, a da niste u braku. Upravo takav problem imao je Leonardo, rođen 1452. u selu Vinci, po kojem je i dobio prezime. Otac mu je bio bogati pripadnik više klase Frauzino Antonio da Vinci, a majka mu je bila lokalna seljanka, moguće Antonijeva sluškinja. Nije imao pravo na školovanje. Kao dete čiji roditelji nisu u braku, Leonardo po italijanskom zakonu nije imao pravo na javno školovanje. Imao je privatne časove u pisanju, čitanju i matematici, ali ništa više od toga. Nije loše za nekoga koji je napravio najpoznatiju sliku svih vremena i pisao naopako i unazad da većina ne bi mogla da dešifruje rukopis. Mnoga dela su mu nezavršena, pošto se Leonardo bavio mnogim stvarima, slikarstvom, arhitekturom, patentima, pa čak i poezijom, nije ni čudo da su mu mnoga dela ostala nezavršena. Neka od tih nezavršenih dela možete naći u galeriji Uffizi u Firenci. Hapšen je za sodomiju. Leonardo je sa 24 godine zajedno sa još 3 muške osobe osumnjičen za sodomiju. Pošto se nije pojavio ni jedan svedok, oni su oslobođeni, ali je taj događaj ostavio dubok trag na njegovu psihu i morao je da se preseli iz Firence u Milan. Da je proglašen krivim, presuda bi bila smrtna. Bio je povezan sa vojskom. Leonardo je voleo vojsku, a bio je omiljeni umetnik vojvode Milana Ludovika Sforce. Trebalo je da sagledi velikog ratnog konja od zlata, ali se ta ideja ispostavila kao preskupa. Takođe, među njegovim spisima pronađeni su crteži mnogih oružja i mehanizama koji nikada nisu napravljeni, neki od njih su čak planirani i da lete. Namučena duša, čovek koji je sebi ocikao uvo zbog prostitutke, ali čovek koji se i dan danas smatra za jednog od najboljih slikara ikada. Evo i 5 zanimljivih činjenica od Vincentu van Goghu. Najpoznatije delo naslikao je u Ludnici. Sliku Zvezdana noć po mnogima svoje najbolje i najpoznatije delo naslikao je u Ludnici San Remi de Provence. U nju se dobrovoljno prijavio nakon nervnog sloma koji je doživeo 1888. Mnogo je slikao i pisao. Vincent van Gogh je bio izuzetno posvećen svom radu. U roku od 10 godina naslikao je skoro 900 slika, od kojih su vjerojatno, pored pomenute Zvezdane moći, najpoznatiji suncokreti, autoportret i soba. Takođe, mnogo se dopisivao sa kolegama i prijateljima, napisao oko 800 pisama za vreme svog 37 godina kratkog života. Nije sebi ocikao uvo. Evo novog mita za razbijanje. Istina je da je u napadu ludila i ljubavi prema jednoj devojci za koju će se ispostaviti da je prostitutka, Van Gogh ocikao sebi deo uva, ali ne celo uvo. Ono je ostalo funkcionalno.
Prodao je samo jednu sliku za života. Van Gogh nije uspeo da postane slavan za života, šta više veći deo života je živeo u Arlu kao ubog i siromah i mučio se da skrpi kraj sa krajem. Za vreme života prodao je samo jednu sliku, a to su crveni vinogradi, i to 7 meseci pred smrt. Recimo, njegov portret doktora Gashea je prodao 90. za $148 miliona. Najlepši deo života proveo u Londonu. 1873. Vincent je otputovao u London i radio za grupu dilera u umetničkim delima Gupi Lisije. Imao odličnu platu, ali zov samostalnog rada bio je prejak, pa je odlučio da ode u Francusku da se samostalno oproba. Takođe, nije mu pomoglo ni to što je bio nesrećno zaljubljen u gazdinu ćerku. Isaac Newton se smatra jednim od najvećih fizičara svih vremena. Gotovo sve druge formule polaze od Newtonova 3 zakona. Legenda kaže da je otkrio gravitaciju tako što je sedao ispod drveta, a jabuka mu je pala na glavu. Evo i 5 zanimljivih činjenica o Newtonu. Dobio je fobiju od sunca. Zašto? Pa zato što je po ceo dan zurio u njega i često bi mu se pomutio vid, pa je na kraju počeo da se plaši sunca. Newton je bio levoruk, kao i Napoleon, Leonardo da Vinci i Bill Gates između ostalih. A kada smo kod legende o jabuci, nije tačno da mu je pala na glavu, ali tačno da je video jabuku kako pada i počeo da razmišlja o sili koja izaziva tako nešto i došao do gravitacije. Newton je bio alhemičar, pokušao je dakle od svega da napravi zlato, bavio se i mnogim drugim naukama, pa čak i teorijama zavere. Jedna od zanimljivih je teorija o 400 ukradenih godina, gde tvrdi da je crkva pomerila kalendar za 400 godina između 600. i 1000. godine i da su svi istorijski događaji zato pogrešno datirani ili izmišljeni. Bio je član engleskog parlamenta godinu dana. Njegov učinak za tih 365 dana pitao je jednog radnika u blizini da zatvori prozor jer mu je bilo previše hladno. U vreme Newtona, u 17. veku, svaki 10. novčić u Britaniji bio je falsifikat. Newton je učestvovao u uspešnom projektu da se to spreči i da se napravi mnogo sigurnija moneta. I bonus činjenica, gotovo sigurno nikada nije bio sa ženom. Interesovalo ga je samo nauka. Veliki govornik, čovek koji je uzdrmao cele Sjedinjene države, Martin Luther King je iz korena promenio Ameriku. Evo i 5 činjenica o čoveku koji i dan danas ima svoj praznik i idol je skoro svim tamnoputim i slobodoumnim stanovnicima Sjedinjenih država. Njegov najčuveniji govor "Ja imam san" bio je čista improvizacija. Iako je imao napisan govor, inspiracija je bila tolika, a on je bio toliko dobar govornik, da veliki deo toga što je imao napisano nije ni upotrebio. 1964. FBI mu je poslao pismo da bi trebalo da se ubije i da ga smatraju stranim špijunom. To je samo dolilo ulje na vatru i povećalo želju tamnoputih stanovnika Amerike da se bore protiv establishmenta. Na kraju King je ubijen 1968. u Memphisu, a to je uradio James Earl Ray. Išao je u zatvor čak 29 puta. Često je morao na informativne razgovore, a neretko se vraćao sa njih u modricu. Ali nikada nije gubio živce i uvek je propagirao mirnu borbu. Postao je najmlađi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Kada je saznao to, odmah je rekao da će novac dati za nastavak i boljitak svog projekta. Takođe dobio je i Grammy nagradu za najbolje izgovorene reči. Kada smo pomenuli praznik, on je jedini čovek koji nije bio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, a da ima svoj praznik. Predsednik Ronald Reagan je 2. novembra 1983. potpisao zakon kojim se odobrava dan Martina Luthera Kinga. To je 3. ponedeljak u januaru svake godine i u suštini je dan za ljudska prava i prava manjina. Abraham Lincoln je jedna od mitskih ličnosti američke istorije. Doveo je sever do pobede u građanskom ratu i jednom za svagda je ukinuo ropstvo. Završio je tako što ga je 1865. u pozorištu ubio John Wilkes Booth. Evo i 5 zanimljivih činjenica o Abrahamu Lincolnu. Lincoln je imao licencu da bude barmen. Veruje se da je bio posebno dobar u upravljanju koktela. Lincoln je bio obožavalac lika i dela čoveka koji ga je ubio, jer John Wilkes Booth je bio poznati glumac. U ironičnoj igri sudbine, Edwin Booth, Johnov brat, spasio život sinu Abrahama Lincolna, Robertu, u jednoj železničkoj nesreći. Abraham Lincoln nije samo bio pionir u ukidanju ropstva. On je bio i veliki zagovornik toga da žene treba da dobiju pravo glasa, ali to će se dogoditi tek nekoliko decenija posle njegove smrti. On je bio i fenomenalan rvač, bio izuzetno visok, najviši američki predsednik ikada, a pritom vrlo jak i vrlo spretan. Izgubio je samo jednom u preko 300 rvačkih mečeva, pa je tako član kuće slavnih u tom drevnom sportu.
Abraham Lincoln je rođen na isti dan kao i Charles Darwin, čovek koji je stvorio teoriju evolucije. Kada je ubijen je njegov pas Fido, a Lincoln nikako da pronađe večni mir, pošto mu je kovčeg menjao mesto 17 puta, otvaran je 5 puta od njegove smrti. On je simbol borbe za ljudska prava, proveo je 27 godina u zatvoru na izolovanom ostrvu, a uspeo je da bude predsednik Južne Afrike. Ovo je 5 zanimljivih činjenica o Nelsonu Mandeli. Nelson Mandela je zajedno sa Whoopi Goldberg i papom Jovanom Pavlom II. Počasni član Harlem Globetrotters. On je bio i veoma zainteresovan za ragbi. Bio je jedan od glavnih u organizaciji svetskog prvenstva 95. Kada je Južna Afrika na domaćem terenu postala šampion planete. Nelson Mandela se razveo od prve žene nakon 13 godina braka zbog preljube i činjenice da je bio član Jehovinih svedoka koji zahtevaju političku neutralnost. Kasnije se oženio udovicom predsednika Mozambika. Američka CIA je odala južnoafričkim vlastima njegovu lokaciju kada je uhapšen i odveden u zatvor. On je do 2008. bio na američkoj listi ličnosti osumnjičenih za terorizam. Izgubio je 2 sina. Jedan je poginuo u saobraćajnoj nesreći, a drugi je umro od side. Nikada nije želeo javno da priča o tome. Tokom njegovog mandata kao predsednika Južne Afrike podignuto je 750.000 novih kuća. 2 miliona ljudi je dobilo struju, a 3 miliona ljudi je dobilo pristup čistoj vodi. Preminuo je 2013. a često je govorio da mu je najbolji trenutak u životu bio kada je upoznao Spice Girls. Veliki pacifista, čovek kojeg nazivaju ocem Indije, Mahatma Gandhi, će zauvek ostati zapisan u istoriji ove velike zemlje. Evo i 5 činjenica koje možda niste znali o Gandhiju. Gandhi se borio za jednakost svih ljudi i za prava žena. On je bio veliki borac za prava nedodirljivih, koji su u njegovo vreme između 2 svetska rata bili smatrani za najniži stalež u Indiji. On je sve ljude nazvao decom Boga. Bio je vegan, ali zbog zdravstvenih problema je počeo da pije kozje mleko i morao je da jede mlečne proizvode. Uvek je govorio da ne bi mogao da jede živo biće koje je ubijeno radi ljudskog zadovoljstva. Nije baš obožavao Winstona Churchilla i ta netrpeljivost je bila uzvraćena od strane britanskog premijera. Gandhi je bio veliki protivnik učešća Indije u Drugom svetskom ratu i bilo kakvom rešavanju konflikta oružjem. Proveo određeno vreme u Južnoj Africi, gde se takođe borio za prava manjina. Gandhijeva supruga je umrla u zatvoru u 1944. I Gandhi je bio u zatvoru, ali je pušten zato što se zarazio malarijom, pa su upravnici zatvora se uplašili da ne prenese tu opaku bolest drugim zatvorenicima. Gandhi nikada nije želeo da ima kult i da ga drugi ljudi vide kao lidera i nekog uzvišenog. On je stalno govorio da su istina i mir stari koliko i brda i da on ništa novo nije rekao. Njegov lik se pojavljuje na indijskom novcu po imenu Rupiji od 1996. godine. Njegovi britki i mudri citati ostaće zauvek zapisani u istoriji. O tome koliko je bio dobar vojskovođa i dalje se vode rasprave. Evo i 5 činjenice koje možda niste znali o Winstonu Churchillu. Churchill je jedva uspeo da upiše vojnu školu. Njegov uspeh i ponašanje u prethodnom školovanju nisu bili baš za pohvalu, pa je jedva primljen i to, kako bismo mi rekli, na vezu. 2 puta je pao na prijemnom ispitu, ali uz pomoć tutora i pomenute veze iz 3. pokušaja je položio prijemni, ali samo za konjicu. Slavu je stekao begom iz zatvora. Da, dobro ste čuli. Churchill je bio ratni dopisnik i oficir u Južnoj Africi kada su ga zarobili Bori. Bori su u to vreme ratovali sa Britancima za prevlast na teritoriji Južne Afrike. Churchill je uz hrabrost i pomoć menadžera lokalnog rudnika uglja uspeo da pobegne iz zatvora. On je kriv za jednu od najvećih vojnih grešaka u istoriji Velike Britanije. U Prvom svetskom ratu britanska vojska se borila sa Otomanskim carstvom koje je bilo na izdisaju. Churchill je kod Galipolja primenio najpogrešniju moguću taktiku i bio je poražen. Poginulo je više od 250.000 Britanaca, on je izgubio visoko mesto u armiji. Taj poraz umalo nije odveo Prvi svetski rat na potpuno drugu stranu. Citati po kojima je Churchill najpoznatiji nastali su u veoma kratkom razmaku. Pred rat on je rekao da nemaju da ponude ništa osim krvi, suza i znoja. Kada su Nemci napali, izjavio je: borit ćemo se u ravnicama, u brdima, na ulicama. Nikada se nećemo predati. Churchill je popularizovao termin gvozdena zavesa. Obično pod gvozdenom zavesom podrazumemo istočni blok, predvođen Sovjetskim savezom gde je vladao komunizam. Taj termin je uveo Churchill. Gvozdena zavesa se spustila na istočnu Evropu.
Postoje zemlje koje su pod kontrolom Moskve, a oni to ne žele, govorio je Churchill. Ako ste bili u Sikstinskoj kapeli, znate ko je on. Ako ste ona generacija koja je kao dete gledala Ninja Kornjače, znate ko je on. Ali ova je lista 5 činjenice koje možda niste znali o Michelangelu. On nije bio samo slikar, bio je i vajar, arhitekta i pisac, pisao je pisma i poeme. Diskutovao je o osjećajima, seksu, ljubavi i o svrsi života. Veruje da smo mnogo više od fizičkog tela. Michelangelo je bio toliko dobar da je mogao da napravi repliku bilo kog umetničkog dela koji bi video. Naravno, to nije radio za novac i slavu, već zato što su mu se neka dela svidela pa je hteo i sam da ih napravi. Obično bi te falsifikovane radove zakopao negde u svom dvorištu. Kažu da je imao loš ukus za oblačenje i da nije baš pazio na higijenu. Michelangelo nije osoba koja je originalno izabrana da oslika Sikstinsku kapelu, iako će zauvek ostati upisan u istoriji zbog toga. Izabran je Rafaelo, ali Rafaelo je propustio ovaj posao Michelangelo, misleći da će se pokazati da nije tako dobar slikar kao što je vajar i da će zbog toga ispasti iz konkurencije za dalje poslove. Kako je samo pogrešio. Michelangelo je bio toliko opsednut poslom da bi često ostao satima da visi na krovu Sikstinske kapele i zaboravio bi da jede, pije vodu ili ide u WC. Sada, Sikstinsku kapelu poseti oko 25.000 ljudi svakog dana. Inače, naslikao i sebe na krovu Sikstinske kapele za svaki slučaj ako se ikada zaboravi ko je bio majstor. Njegovo najpoznatije vajarsko delo, čuveni David, napravljeno od parčeta mermera koji je bilo namenjeno za otpad. 40 godina je taj mermer bio izložen snegu i kiši, čak su navodno bili i neki raniji pokušaji klesanja na njemu. Ti podaci čine Michelangelovog Davida samo još fascinantnijim, a njegov rad još genijalnijim. Ako odete do Firence, nemojte da propustite da vidite Davida. Njegove knjige su obično duge, ali ne pokajete se kada ih pročitate. Braća Karamazovi, Zločin i kazna, Idiot, sve su to dela koje će ostati upamćena dok je sveta i veka. Evo i 5 činjenice koje možda niste znali o Fjodoru Dostojevskom. On je pisao uglavnom da bi otplatio kockarske dugove. Dostojevski je živeo u drugoj polovini 19. veka i skoro ceo život se mučio sa finansijama. Većinu svojih romana napisao je da bi otplatio kockarske dugove. Njegova zavisnost od kocke danas bi se verovatno smatrala ozbiljnim psihičkim poremećajem. Ako pogledate debljinu romana Dostojevskog, verovatno će vas šokirati činjenica da je jednu knjigu napisao za samo 26 dana. U pitanju je kockar, a verovatno je dosta koristio i sopstveni primer. Recimo, američki pisac Jack Kerouac je svoj najčuveniji roman Na putu napisao za 31 dan. Dostojevski je uticao na velike pisce i filozofe kao što su Jean-Paul Sartre i Albert Camus. Takođe i Ralph Ellison kaže da je svoje delo Nevidljivi čovek potpuno bazirao na njegovom radu, priče iz podzemlja. Ipak, teško odrediti jednu osobu i jedno delo koje su oblikovali egzistencijalizam koji je gajio Dostojevski. Dostojevski je bolovao od epilepsije. Ako njegovu kockarsku stranu možemo da vidimo u Kockaru, ovu stranu možemo da vidimo u Idiotu. Pored epilepsije, u tom delu možemo i da nađemo mnoge paralele sa Isusom Hristom i Biblijom. Car Aleksandar II je želeo da bude tutor njegovoj deci. Dok je car Nikolaj I bio veoma negativan prema Dostojevskom, njegov naslednik Aleksandar II ga je izuzetno poštovao. On je često naređivao Dostojevskom da mora da čita svoja dela pred njegovom decom. Kada smo kod odnosa sa drugim piscima, recimo Dostojevski se nije podnosio sa Vladimirom Nabokovim. Kada je 2014. američki kongres uklonio oznake tajnosti sa dokumenta FBI starih više od 100 godina, istraživači su se dokopali patenta letećih mašina Nikole Tesla iz 1911. Ove letelice, prema idejama srpskog naučnika, imale su neinercijalne i antigravitacijalne karakteristike identične onima na koje ukazuju istraživači fenomena NLO. Predviđene su da lebde, ali da neverovatno ubrzavaju. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom naučnom fenomenu. U novinarskom traganju za vezom između Tesle i tehnologija kojima ljudska vrsta još nije ovladala, koju sledilo posle 2014. došlo se do intervjua koji je naš naučnik dao 15. oktobra 1911. New York Herald Tribune-u. Moja mašina za letenje neće imati ni krila, ni propelere. Možete je videti na zemlji i da nikada ne pogodite da je to letelica. Biće u stanju da se kreće po volji kroz vazduh u svim pravcima i savršeno bezbedno.
Priča o Teslinim letećim mašinama, međutim, otišla i drugim tokom i došla je do vedskih spisa starih više od 30.000 godina. U Vedama se govori o više vrsta letećih mašina koje rade na istim principima. Tesla se sa hinduizmom susreo 1893. Izronile su fotografije našeg naučnika sa Swami Vivekanandom, hindu prosvetiteljom i reformatorom koji je u Čikago došao iz Bengala na svetski parlament religije, a ostao je 3 godine. Hindu svetac zapadnoj civilizaciji doneo je jogu, meditaciju, oformio je nekoliko centara u Americi i bio je prva spona dve civilizacije. Na njegovim predavanjima o drevnim znanjima nekadašnjih civilizacija i Hindu, po imanju prirodnih zakona, Tesla je bio redovan gost. Kada se Indijac vratio sa zapada u prtljagu, je nosio samo zajedničku fotografiju sa Teslom, koja i danas stoji u njegovom hramu. Uprkos brojnim analogijama između Teslinih principa i vedske nauke i nesumnjivom uticaju hinduističkih učenja na njega, sasvim je nesumnjivo da je on došao do svojih spoznaja samostalno. Susreti sa Vivekanandom verovatno su samo inicirali njegovu maštu, izoštrili intuiciju i usmerili ga na istu adresu morfogenskog polja, objašnjava inženjer Goran Marjanović, istraživač i sledbenik Teslinog dela u Srbiji. Koliko je ovde istina i koliko je Tesla zaista bio ispred svog vremena, procenite sami. Ne, to nije vanzemaljska kolonija, vremeplov ili ruska verzija HARPA programa Amerike. Ovo je misteriozni Teslin toranj, a evo i 5 činjenica o ovom neverovatnom fenomenu. U šumi kod Moskve ova sovjetska munja mašina ima kapacitet argumentarno jednak celoj izlaznoj snazi električne energije Rusije. Iako je dugo skrivan od očiju javnosti, u šumama oko Moskve osvanuo je snimak misterioznog projekta takozvanog Teslinog tornja. Nalazi se u relativno maloj šumi pored manastira Novog Jerusalima na ivici grada. To je istraživački projekat iz doba Sovjetskog saveza, napravljen 1970. koji je dom jednom od najjačih generatora na svetu. Korišćen je za testiranje izolatora za zaštitu vozila, vazduhoplova i elektronske opreme za zaštitu od munje. Objekat je apsolutno jedinstven, ništa slično ne postoji nigde u svetu, pre svega zbog svoje izuzetne snage punjenja. Na svom vrhuncu radni kapacitet gigantskog Marks generatora, kada munja koja je otpuštena na izolovanu platformu ima moć jednaku za sva postrojenja za proizvodnju energije u Rusiji, uključujući termoelektrane, hidroelektrane, nuklearne, solarne i vetroelektrane zajedno, ali samo za oko 100 milisekundi. Kada je objekat radi, statistički naboj u vrućoj zoni je toliko velik da se kosa prisutnih diže u vis od elektriciteta. Iako se činilo da je godinama neaktivan, on sve vreme radi i nije napušten grad. Ovo tehnološko čudo Rusije sada je pred očima javnosti sasvim izbliza. U postrojenju je sprovedeno mnogo eksperimenata, a među posljednjima su testovi za zaštitu od munja za rusku aviokompaniju Suhoi Superjet. Ipak ima mnogo nepoznatih, neobjašnjivih činjenica koje okružuju ovo misteriozno mesto.